Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo uz skip preživljavanja. Kao u onoj epizodi što sam rekao, evo kućice moje. I šta pet idem. Aj, treba će mi malo hrane. Idem. Hiljade godina kasnije. Ajde, našao sam hranu. Ajde, naći ću i neko oružje. Ne. Umjesto ovo što petljuje. Znači, imate još što petljuje. Aj, nešto još. Sparite, stavim da ostaje još što petljuje. Vidite, ne mogu sve ubiti. Evo tako. Idemo. Zapalite vaše doba. I idemo. Tokoš. Ima oružje. A što se sada vidi kako unutra? Gdje? Pa sve me... Kako to prijati? Ono to bi što putiti. Ne. Jedva sam pojeo hranu. Ajde, idemo. Okej. Ajde, idemo. Kao što rekao, ja pojeo ovu hranu. Ove kokoške mnogo imaju kosti. Nije ni čudno. Ali okej, odoh ja negde. Znali što sam radio? Od one tamo kućice što sam u prvoj epizodi našao. Uzeo delove. Aj, znaš šta? Od onog Kenija natražio ovo. Fića. Fiat mislim. Fiat 501. Ali sad idemo. Eno mi tamo farme i kokoške i krave i ovce. Samo što sada krave, znaš, upravo spava. Stoke. Okej, eno tamo, tu je laboratorija, a i ovdje žarka. Ne smijem da ulazim. I to je sve za danas. Ćao!
I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. This is Sparta. Man!